Maya paugtupot. At syuta na po king kawalungaldo ning misa novena ning Banala Cruz. Iyabe tala po king Banala misa reng makatuki. Para king kapasalamatan dareng AOP, LOM, CWL, PYM, and Holy Face. San Antonio de Padua Chapel Community, Richard and Chona Yumol at Nympha Agapitoong. Para king special intention dari Debbie S. Razon, para king kaladwa dari Jose, Roman Senior and Junior, Antonio, Iluminada, Juanita, Alejandra, at ding sablang kaladwa king Purgatorio. Ing magmisa tamo po ni Father Jess Manabat na ning Parish Priest ning Holy Cross Parish, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Magkabeta pong magkanta, king dalita pamuklat.
Kilagyunig pampuning anak ang puning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni Ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, ing pamikayagom na ning Banal na Espiritu, manatili ake kayungan. At kaya kan timorin. Maya pa sisilimpo ke kongan, May pasisilim po amo. makatipon tamong ini, kambe na niting Eucharistia, bang midawon tamong kapasalamatan kingapong Ginu. Panwanan at bendisyonan na sana ning Dios iting kay katamong kapamisanan, kabang pangaditala din kay katamong pamilya, kakaluguran, kayabiyayan, at ding sablang pikakautangan tamulo. Panalangin tala naman, din kapatad tamong masakit, panwana na sana at bendisyonan ning karelang kabilian, bangkanita, ing may pagkalub karela ing kapaldanan, pangaditala naman po kaniting may sa tamo po ding kapatad tamong mayangon na biye, pati nareta nga lang makaga nakakarela. Hingmit mong katahimikan, suryantala pa mo din kay katamong kapilubluban, manyawat tangin ning pakalulo at kapatawaran, karing kasalanan ay agawa tamo. Magkumpisal ko king Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling may kasala kumbina. King isip, amano at tapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapuko, kan Santa Maria, kapilanman Virhen, karin sablang anghel ang pong santos, at kay kayo kapatad, ingi panalain niyo ko king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O paming mayupaya, kapamilatan niting misteryo ning kay kampamangabos, isadya mo kay sana para king biye alanganga, ing pamagmasusi mi king kamatayan at pangasubling mebye, Kristo, ang tabayanan na kay sana, ang gaking kay kaming kaligtasan, itingan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ding apostol, ang ponding makatwa, kambening mabilog ay iglesia, pi kayari rang padalang mapilan, akatawong kakakatawan da. Atuki, kari Pablo at Bernabe, karin Antioquia. Pinili doring adwa katawong kikilalanan daring kapatad, ilapin di Judas, Amayayawus, Barsabas, Ampon, Silas. Peparaladia karela ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, aki akong kapatad, payabot da ing karelang komusta, karing sablang kapatad, alahing pagano, amanok nangan king Antioquia, Syria at Sicilia. Miras kaya kami ing balita, king ding mapilan akataong ibat kaya kami, keni Jerusalem, detangan da kayo at ligaligan da kayo't giluan, ay isip king karelang pamagsalita. Makanyan man, deti alalang kapaintulutan, ay ibat kaya kami, para daptan da ito. Uli nito, mi pulong kami, at mi pikayari mi ing mamili king pekakatawan mi at itubodla kaya kayo. Datang lang kaya bera ding pakamalan ming kakaluguran a Pablo at Bernabe a pasayang king bie susuyur ra king ginutang Heso Kristo. Tutubod mila kaya kayo. Uli nito, Riudas at Silas amonye patutong personal karing bagya simbit lami na kanitang sulat. Uling kaburyan ning Espiritu Santo at kasanmeto nga na kami kaniti, king kayo mirinan aliwapang tuntunan. Labis kareting makatuking tutong kailangan, manginlag kayo king pamangan, amiyampang karing Diyos-Diyosan, kayo mamangan daya, kayo mamangan king karnira ding animal, apeterang parayan, at dumayo kayo, king sablang manawang. Panginlagan yung an iti, at kayo milisya, king matulid a Diyos. Pepalakwan doring tubod, at tinaglusla Antioquia, karasda ka rin, tinipon doring sablang alagad, at binyere karela ing sulat. Inyang abasade, ring tao ing sulat, miragdagla tetagan alub, king kausukan adaralana. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lubos keng keka manalig o Diyos, dalitan andak at kapuryan, migising ka o kakong kaladwa,
Migising ka, kakong Alpa at Lira, pati Aldo, gisingan ko na. Pasalamatan da ka, o Ginoo, arapan da ring sablang tao. Dalit kong kapuryan kaya ka, pusal ding sablang bansa, uling ing lugod mong kukupas, ngiras banwa, at ingke kang katapatan, lalagpos karing biga. Parangalandaya po, ing Maya Pabalita. Iti yaing utos ko nga naning Ginoo, mikakalugod kayo antimonong makanano rakong liguran. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kan timorin. pamamasa king Maya Pabalita, agpangkang sangwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakarengkayang alagad. Iti yung utos ko, mikakalugod kayo antimonong makananura kong liguran. Ala ng lugod amay git pa, kaya sakit ang idawning meto nga tao ing biyena para karing kakaluguran na. Ikayo kakaluguran da kayo nung tuparan nyo ring utos ko. Eran ako aw sa nalipan, uling enabalo ning alipan indaraptaning panginwana. Nya inaus da kong kakaluguran, uling ing sablang dimdam ko kang igpako, pe pabalo ko kay kayo. Eyo ko pinili, nune ako'y memili, at tinuldo kay kayo, bang lumwal kayo at pasipamunga, karimbungang manatili. King uli na niti, nano mga duwanyo, king igpa, king lagyo ko, ibiyan na kay kayo. Iti yung yuyutos ko kay kayo, mikakalugod kayo. Ing Maya Pabalita, ning kay katamong kaligtasan. King lagyo ningig pa, ang poning anak, poning Espiritu Santo, maya pabengi po kay kayungan. Malyari pong pakisabi tamo karing kasiping tamo, maggrasyang bengi kay ka. Palakpakan tayo po ing malugod na Diyos.
Ala ko po nga tatandanan king kanakong kamalayan king pangapari na migmi sa kuketi. I think this is my first time para makapagmisa ko po keti. Wamat po pilang beses na ako minta keti, niyang panahon na pong apong situ, season, minta ko. Apo po niyang panahon na pong apong Elmer, Simbulan. Anak ko pa mo po kanita, seminarista ko, niyang magpabanda ko keti. Ing tanda ko po ya, pinitang malating pisamban. At kay bat medyo pa po yata sementado yung dalan kanita. Anya sa atin niya pong sabyan na kana kong among Emil na magnobena kaking parokya nga na agad-agad po sinulat kaya sige nga ako. Kasi po maliban ketang anak ko kaburing mi pabandaketi, impo kasing parokya kong eni, makatagulaling ya naman King Banala Cruz, kini po King Santa Cruz, Lubao. So nung pikakayan po kanyan, pisasabyan tungkol ketang pangakonekta, bala mo po kambalta mo. Uling keti King Archdiocese, there are only 2 parishes na makapalagyo, makatagulaling King Banala Cruz. Ingke kami po karin King Lubao, Santa Cruz Lubao, Santa Cruz Parish, at keti Holy Cross Parish, keti King Sapambato. Ne po. Nyapin anak ko po kaburi inyang agkat na akong amo. Impong kaklasik ko, yapin po Father Deo. May kaklasik kaya pong among Deo. Lupa ko mo pong mas anak kaya. Pero kaklasik kaya po at kasingidad kaya po. Iamong po mag-birthday ya kanyan nganing May 28. May 28, 1968 ya po yamong Deo. Ako po yung birthday ko, April 20, 1968. Matwa ko pong mapila na yaldo kaya. Pero mas lupa kong anak kaya. Adwang bagay po, yung buri kong idawon at idake para king kaya katampamigunam. The first will be taken from the first reading from the Acts of the Apostles. At yung kadwa, kwanang kepo king ebanghelyo tamo ne po. Asno po kasanting ding amanong dimdam tamo. Ngening pampilane pong aldoy ne? Kawalong aldo? Kawalo ne pong aldo? Malapit niya mo po yung piyesta yo. Kami po kasi may labas ng piyesta May 3 kami po So kawalong aldo, ning kaya katamong pamigunam. Kwanan tala po karening adwang dimdam tamo po. In first reading, ang po yung gospel. King mumunang pamamasa, papasyag ne kaya katamo, itang karanasan daring minunang Kristiyano. Payabot ne itang kwento, ding minunang Kristiyano. At kini po king mumunang pamamasa, atin lang meging sigalut, meging problema. Anyasat, uling ating lang amanong inapse, detang amanong ay tamakapanamdaman la, dakal karetang talasal pantaya, metabang lalub. Metabang lalub. So ban kanita ampatan itang kasiran, ing depatanda po, ding makatwa, dening panimunan da di Bernabe, ampo po i San Pablo, dening adwa katao, pinulong dala, ding makatwa, pekisabyan dala. At king karelang pamipulong, basi kening dimdam tamo, minyawad lang saw, king banalay espiritu, ing biyas lagal lakaisipan, ban kanita nanuman itang amanong miyapse, bang ipayabot karening magugulong komunidad, detang amanong areta, mabielang sikanan ampong tetagan ken komunidad. At makanyan pin naman po yung bilyari. Anya pong may kapulong nala, may pagsalita nala, sinulat dangan, they documented everything, at deta pakitang sulat, kebit do ka rin detang dapat tuntunan, detang dapat danggawan, ban kanita, ela magugulo, ne po. Ing dapat tandangin ni, may tubod lang adwa kataw. Adwa kataw.
king lagyo ng Silas, po'y Barnabas. At dening adwa ka tao nga rin, kip la naman, king upaya ni Banal na Espiritu, mapangadila. So, buri na sabyan, paniwalang dala, the moment mga manula. Inyapin dadala-dala retang dadala ding sulat at mintala ka rin, at kay bat niyang buklat ding sulat, inapseda nung naning makalaman ka rin, nga napuke katamo ning mumunang pamamasa, kay bat dang dimdam, itang ega-naganang mebasa, ibat ketang sulat, midinan lang sikanan, ampong tetagan, ulinging kapagnasan, larinan, ulwan, bukluran la, dening may misalbag a komunidad. Ita po'y burikon din ng tamong pansin, lalo nang yening panahon na ning amanwa na puning kay katamong Santa Iglesia, synodality. Pamakiramdam, karing tao, king pamanimuna daring mamuntukan, pisasabyan, nung nanumanitan dapat pisabyan, at kay bat ilatag, nung nanularetan dapat dikilan at gampanan. I think it is very applicable in the context of a community like a parish. Huling mekad king parokya tamo, bisa tamo tali, neng kay, ketang tamo po piyad dyan, neng kay detang amanong miyayapse, malyari lang manyugat, karing talasal pantaya, o mekad, etana po pakalawot-lawot, neng kay karing mandated organizations, ketang kapag nasanda anong nukarin, sumuyo, libuta ding kasuywan, neng kay makapanasakit lang kapamilataning amano, maging dalanin ning sigalot, pamisagsagan, at mekad neng kay manamdaman laring aliwa, ang gaketang enobisang simbaman. Po. At putang makanitaying kabilian, naning pekamasanting dilinggawan. Tuturune kay katamo ita, ning mumunang pamamasa. Mipulong, mga di, maglarin. So, masanting lapong pamikatagon detap, para suruyan tayo yung kay katamong sarili, lalong-lalo na, ngeni pong magnovena, magpiestaya, yung kaya katampatulonan keti, kumusta yung pamiyutos yu keti? Kumusta yung ugnayan ning metong at metong keti? Uling makanya niya po, may ngumustala di Pablo, karing-karelang komunidad asusuywan. And then they realize something is wrong. Ating epamikaintindi at pawuli na dita, ginawa lang paralan. I think, kimpong kabilian tamo like in the parish, importante ya po ita, uli nga naman perfecto. Basta ating aguman at dingat tsukarin tawla, whether you like it or not, ating pong neng kaying maging kakulangan. Dapat itang kakulangan na ita, tayo papaboren maging dalan bang kanita salbag at pikawakawani dalaring tao. May nga ring pamilya. King pamilya, in as much as there is no such a thing as a perfect family, bisa katalining kay ating maging problema. Kinge mo piyadyan, ikampengari, balo mo, gagawan mo yung agyo mo, magpakapatad ka king pagpamaniton kabiyayan, and yet ating kapandamdaman. O mekad ke kayong miyasawa, king kabalwan mo, malambat na kong miyabe, may kaintindi na kayo, mo balot niya palang si sino pa mo kinge na pamibulad-bulad. Pero naning masanting gawan, manahimik kayo mo, kailangan pisabyan niya.
Uling po tang melinawan niya nung nanuyeta. Ita po yung paralan para makapaglarin. In konteksto na nita, pamangadi. Ita yung tuturuna ning mumunang pamamasa. Ela kabudbi sabi-sabi. They ask and they invoke the presence of the Holy Spirit. Ing banal na Espiritu, ing aslaganala. Di ba ako po daramdaman kay ni karimpengari ko niyang kasal niya pong mabiyela pa ding pengari ko. Lalo na kaya ting kayong ipami kaintinding mi kapatad o nating sinalagpi keng pamilya ning kaya pa naman matalik lang magsalita ring sinalagpin ela pakakalale potang mga manula bala mo ni nunayila may bugdong salbag pikawakawani mikakaputol pipate-patedala. Kanita po yung sasabyan ng mako, po'y tatangko, potang makanyan. Yapin itang manupaya kayo nga na. Panupaya yung metong at metong. At kitang pamanupaya yung metong at metong. Di na niyem panawon ing mirungot kayo. Inga mano tamo po, dungot kaye. Ngayon isungebisan dungot, makirungot ke ka, sa likod tiyanggang nanan may pakisabihan, alayang kapupuntalan nita. Hanggang kaya kayo naman pong miyasawa, balo yuita, di ba? Nung idalan mo kitang, mo pami bulad-bulad, isipan mo, ababasa na ka parati lubning asawa mo, halina ka. Kasdan mo pinisipan na, okay ka mo. Pero kali ka pala okay. Sometimes you have to articulate nung nanita, kailangan mong sabihan in the context of prayer. Yan po yung kakaiba po tang sisimba ka. Kabalabalawos, mga mano. Uling kabaluan tamo, ding amano tamo, malyari lang makapanamdaman, makapanyugat, pero malyari lang naman, makaibi kapaldanan. Amen po. O ito po yung malino ng sasabyan ng first reading. Po. And I invite you to do that especially in the context of synodality, pamakiramdam. King Ebanghelyo, as na kasantingin panabili na ning ginuwa, nga na ka rin kayang alagad, mikakalugod kayo, nung makananura kayong likuran. Ninuman ing malugod kanako, pamintwanala ding yutos ko. Beautiful, po. May ngari ang pengaring mga mano, kareni pong kayang alagad. Uling for sure, ababasa na la naman ning ginu, dening kayang alagad, atin mo naman pamipate. Atin mo naman, pamikaintindi ka rela, miyaliwala po ugali, miyayaliwala penibatan, miyayaliwala antas, akabil yan dening alagad. So for sure, atin mo naman, bage na pamikaintindi. And yet the Lord Jesus is telling them, love one another as I have loved you. Mikakalugod kayo, nung makananura kayong liguran. Di ba makanya niyang mga maning ing meto nga pengare? Potang nga kakit na lang mi papate, ding anak na. Potang kaya ka na arapan na la. Ninanong kayo? Nga na. Mikakalugod kayo. Nga na. Mikakalugod kayo. And those words are very applicable king biyata mo po. Maging king konteksto na ning meto nga parokya, po. Yapin nga ako nandin kay kayo, kumusta kayo keti? Mikakalugod kayo ba? O pate-pate kayo? O mipapaglalo? Baluya po itang manong mipapaglalo? Itang buri na ning metong mas makayangat siya king
kapara ng tao. Tampot ang mga manuya, isipan na mas makayangat ya. Sumipapaglalo kayo, alaya pong masanting kapupuntalan ita. Alayang mayap abungay ta. Nya pinas ne po kalinoy nga mano na kasanting na po ing panabili na ning Ginoo. Nung kaluguran nyo ko, pamintuan nyo laring utos ko. Nga na. Ing kapamintuan king kautusan na ning lugod na ning apong Ginoo. At iyo ketang lugod mo mismo kaya. E takot ing panibatan na ning kapamintuan. Nung lugod. Uling nung maminto ka, uling tatakot ka, mababoy apoy ta. Opo tangala na kang takot, maminto ka pa. It has to be love. Lugod jeng panibatan na nitang kekang kapamintuan. Nya ding anak, ikayong anak, potang pamintuan may mamo apoy tatang mo. Naning sangkanot pamintuan me at panusignan me, uling tatakot ka, palagi ko mababoy kanita. Manusig ka, pamintuan may mamo apoy tatang mo, uling kaluguran mo lang. Ding may asawa makanya niya naman. Di ba nang kay mipaglambis kayo po ne? Paglambing laring ni asawa, Jo nga na, nung kaluguran mo ko, pamintuan mo ko, nga na. Nung kaluguran mo ko, pamintuan mo ko. So it is not because you are afraid. Nyapin mag-obey ka, ali. Paano sigan me, uling kaluguran me. Makanya niya naman kingapong Ginoo. Ne po. Makatipon tamong ni Keti, kaniting kawalungaldo, uling kaluguran tayo. At itang lugod ay ita, buri tayang maging mabunga. Buri tayang maging mabunga. Ating bunga na, at tiyo ketang pamiyutos. Nyapin pusong pisasabyan tungkol king lugod, king apong Ginoo, lawen mula pamiyutos. Lawen mo itang pamiyabeda. So, migugunam tamo ketang konteksto nga ita, bang kanita, ing parokya keti, lalong-lalo na po, itamong magdebusyon, king Banala Cruz, ne po, tandanan tayo, ing debusyon tamo king Banala Cruz, at iyo ketang kapamintuan tamo. Kapamintuan tamo, karing utos na. At naning utos na, mikakalugod kayo. Amen po. Talakad tamo. Kristo tunay na katamo ping liguran, inyabiryan ng manatili ang kayabe tamo king Eucharistia. Manalangin ta kay yabang pasulong na ing kay katang kasal pantayanan at lugod. Karimbalang panalangin, ing maging pakibat. Ari ning lugod, ipakit mo kay kami ing lugod mo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Para king Santa Iglesia Katoliko, abalik na sa ing malalam ng debosyon, king tune presensya ning Diyos, abala mo wari, metamle, yening kasalukuyan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Para karing mitagulaling, king karelang bie, king Santissimo Sacramento. Ela sana miminalob, king karelang debosyon, nunela lulapang palalaman, at ikalat iti. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami ing lugod mo. Para karing sablang makinabang, abye matampang kaspasalamatan. Manakit lasanang mapila na pinandit, pasalamat king Ginoo, kay batdang mengan, king kayang kakamal-kamalan ang katawan.
Ipanalangin ta aking Ginoo. Ari ning lugod, ipagit mo kaya kami, ing lugod mo. Para kaya katangan, ibiyanasa na kaya katamo ning kaya katang pamakinabang, ing tetagan at sikanan lub, mipasyag king panga Diyos ng Kristo, at king kayang laganap a upayang magligtas. Ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning lugod, ipagit mo kaya kami, ing lugod mo. O Ginoong Jesus, alang anggay lugod mo kay kami. Pasulungnan mo yung kasalpantayanan mi keka. Gawan mo keng mitmong kapasalamatan, babiye pansin king pangayatyo mo, potan tatanggapan da ka king pamakinabang. Tingan puadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo, kapatad, banging kay katamong daon matanggap ya. Arapan ni Diyos, sikpang may payang tuto. Ang gapane sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayong lagyo. King kaya katamoy ka sa plala at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, papagbanalan mo sa narating ayin, at busan mo ng espiritual ming sakripisyo,
gawa na king alang-anggang ayin keka. Adwan miti kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili ake kayo. At kaya kante more, Iyat na yu la rin pusuyo. makayat na no king gino. Pasalamatan tayong Diyos aginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, ing pasalamatan da kang parati at tuman ka rin oik pa. Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Pupuryan da ka king lubos maragul at tula, kaniting panawon ning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo, Pascual Mia. Gawa na kaming anak ning sala, ami bangon king bayo at alang-anggang biye. Biklat na laring pasbul ning banwa, bang tanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, yang menat bus, king kay kaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, yang pamibangon mi king bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune, ing mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa, daralit din kay kang ligaya, layon makyabe kami, kingalantok ng dampamamye, kapuryan kay ka, nga tamungan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikain panibatani sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ratingayin. Kingambunin kaya kang banal Espiritu, bang para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Eso Kristo. Bayo yami daon ko sa loob king pamaylas at kamatayan. Kinuha ning tinapi at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karingkayang disipulos at ngana. Kuananya iti ikayungan at kananya, iti yung kanakong katawan, ami dawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinwane ing kalis, pasibayo yang pepasalamat keka. Binyene ing kalis karingkayang disipulos at ngana, kuananya iti ikayungan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang-anggang tipan, amibubu para kay kayot para karing sablang tao, banket ami patawaran lading kasalanan, daptay niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ning kekatang kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ake kayong tinape ning biye, ing kalis ning kaligtasan. Layuming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo bang sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami nga sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o higpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bang miganap ya sa aking lugod, kambe ng Leo ake kaming Papa, i Florentino ake kaming Arsobispo, i Pasiano ing Obispo Emerito, ding sablang Obispo at Pari, at ding sablang familyang tinipon mo, kambe na niting Eucharistia. Ganakan mula naman po ring kapatadming pepay nawa na manenayang subling miye at ding sablang may ngayango na biye. Tanggapan niyo po sana king maligaya yung arapan, pakaluluan niyo kengan. Gawan niyo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, bang kambe ng Maria ing Virhen indunin Diyos. Kambe ng San Jose, akayang esposa, kaya bedaring apostol, at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburyan, king kaya kabaning panawon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Esokristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya igpang may payang tutu, kagum ning banal Espiritu, puryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mipnong kapanaligan, maustangin ni kikakatang igpangatsabanwa. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baging kasaupan ning kay kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristong, kay kaming tala pangabus.
O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko babiya ko kay kayo, e mo sa babalikdan ni kay kaming kasalanan, no nelawan mo in kasal pantayanan, ning kay kang Santa Iglesia, pamayapan me ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapan ng ginutang Yeso Kristo, manatili kay kayungan. At kaya kaande mo rin. Iyang pangtaya po yung kapayapan king metong at metong. Nyo'y kordero ning Diyos, ing ginuta mong Yeso Kristo, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamungan ngeni tamungan makisulo, kanitindulang. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat yagkas niya ang amano mo at kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katamo sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, manano na sanang iting Eucharistia, apig masusyan mi bilang kapigaganakan, king kang anak, sa upana king sumulong king lugod. Itingan puadwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Mo po king kakatamang paring migmisa. Among dakala salamat, dulo na ning Pampanga. Sige ni kami. Taga Yayamong Jess po, ya po ning Parish Priest, ning Holy Cross Parish, ning Santa Cruz Lubao. Ila po migpiesta la pa mo anyang May 3. At ingkarela pong patulunan, takalya po debosyon. Sabi ko, ulawin mo na yaman ning Holy Cross Parish ng Angeles City nga ako. Sabi ko, sungyaning spiritual twinning karing parishes. Ila po mag-celebrate lang 75th anniversary ng karelang parokya at itamo mag-celebrate tamong 90th. Ne? Tala niya kanita. 15, mas mayon na kaming 15 years ne. Bayan may tataging kaya kayong parokya. So, same patron, ne po, same devotion, kaya po, pasalamat tamo po ang apong Jess na may kapag-misa Ketty at sabi na muling mag-celebrate lang 75th anniversary. Kapilan mo? June ne? Muntalak po kano kini rin karelang parishioners. Bang akit de po ing metong pang Holy Cross Parish king kakatamo pong Archdiocese. Muling adwala mo po reti pong parokya nga reti. Takal po salamat, tamong Jess, king kaya pong oras, ang po king kaya kang amano na minapse mo ka rin ng tao. Kong Chris, dakal salamat kong Chris, king pamanantabi mo naman king masanting mong sunis. Talakad na kayo po. Ing ginuman at iliyake kayo. Kaya, Dakala-dakala salamat mo naman po ing may kumbira ko Ketty kapamilatanin kaya kayong kuraparo ko iamong Emil akayabe ke po king vikariato ning Virgen de los Remedios keta pong bayo kami po miras Ketty niya dakala salamat king kaya pong sibagan. Palakpakan tayo among. At siyempre mo naman karen pong tinago na may kisuyo kaniting kaya katamong kapag masusyan, king pamani mo na naman, din kaya katamong choir kang among Chris, dakala salamat po, palakpakan tala po. Ing ginuman at iliyake kayo, kaya kante mo rin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa may payang tutu, ingig pa, inganak, ating banal ay Espiritu. Amen. Midawon ne ing Eucharistia, mikakalugod kayo. Salamat, King Diyos. Atin tamo pong prosesyon, kay ba na po, nagkakatamo pong misa at pagsadyata na po. Apong Erning, Nuning,